Bana mukurikirana Kidasamura Comedy, mbanje kubasuhuza cyangwa Kidasamura Movie. Uno munsi twabateguriye icyegeranyo kimeze fresh ibyiriwe mu mujyi wa Kigali. Ese mu mujyi wa Kigali ubayeho ute? Ariko mfite ibindi bintu byinshi mbafitiye, mfite inkuru zo hirya no hakuno. Mu kanya mugenzi wanjye nawe araba bashyiriyeho ibyiriwe hakurya no hakuno, ndetse amakuru yo hanze y'ibihugu ndetse n'ibihugu duturanye by'abaturanyi ndetse no mu Rwanda hose. Mbanje kubasuza rero, mbanje kubabwira ngo umujyi wa Kigali ubu tuvugana ushaka kuwugendamo ukagenda ibirometero birenga 5 nta modoka n'imwe cyangwa ebyiri murahura. Ibintu ndi kubabwira ni ibintu ndi kubereka. Muri ibirometero byose nagenze nta modoka ndahura nazo. Dore aho nahuriye n'imodoka nanga, kandi ubwo ndi mu mujyi wa Kigali iko 5 kwa 5 ko fresh. Twagiye noneho ukuvuga ngo uno munsi tarike 23 z'ukwezi kwa 4 2025 haramutse imvura idasanzwe. Imvura yabujije abantu kubyuka, amasaha akabageza amasaha ya saa sita nta muntu no murava mu buriri. Iyi mvura ubwo reka gato tubanze dusubira inyuma gatoya. Nk'umuntu waruriye amafaranga akayamara biragenda biti? Mumbwire, ntago ari bubyuke ngo arajya gushaka andi mafaranga. Kubera iki se? Ni ukuvuga ngo ibikorwa bya leta ndetse n'abikorera ku giti cyabo birafungura mu masaha 7. Kubera ko ntago babonye aho baca imvura. Bari kubona aho baca imvura guteze. Imvura imeze nabi rwose. Twagiye mu kiganiro cyacu. Ibyiriwe ino i Kigali iwacu. Mu mujyi wa Kigali hagomeje kuboneka abantu benshi batandukanye ndetse n'abamotari ndetse n'abandi benshi biganje ku mihanda, barimo bavuga yuko iri tangazo Minisiteri y'Ubuzima yashyize hanze kugira ngo ifatanye n'abaturage kugira ngo ibashe kubakura mu bukene. Iri tangazo rirareba buri mumotari wese utuye mu mujyi wa Kigali cyangwa buri muturage wese utuye mu mujyi wa Kigali. Aha tugeze n'ahitwa ku Kinamba ndetse hejuru y'ikiraro ruguru yo kuri station ya SCP. Nabashije kuvugana n'abaturage benshi batandukanye bavuga iri tangazo Minisiteri y'Ubuzima yasohoye rivuga gute, rivuga kuki, baryakiriye bati. Iri tangazo ndabanditse kuri babwira kubera yuko ntago ndabasha kurigiraho uburenganzira bwinshi kuba narisohora nkarishyira hanze, ariko nabashije kuvugana n'abamotari, nzamuka ku Kinamba ndinda ngira ruguru hariya basha kuvugana nabo. Ariko mbabwiza ukuri, nahuye n'imbwa y'imvura. Ni ukuvuga ngo umuntu wese nakoragaho yambwiye agati shamwe, reka umuntu arikonjeye mu nda bimeze nabi. Ngahibaze nawe. Nkuko twabikomojeho tuvuga ngo ibintu bimeze nabi. Ntago ari cyane, ariko ntago ibintu bimeze nabi cyabyatari ku buryo reka mbereke n'ibindi mutari muzi. Ibyo nabwiraga ni ukuri. Ubu ngubu bikorwa by'abikorera ndetse ku giti cyabo ndetse n'ibikorwa bya leta ubu birafunguye mu mujyi wa Kigali. Ubu nibwo bigifungura, ibitira saa 8 z'amanywa. Imvura yarangiye kugwa saa 3, saa 8 z'amanywa nibwo ibikorwa bifunguye. Murabona ko ambotiyage imeze nabi. Aha nahitwa Gisimeti. Nimba abantu mutazi Gisimeti, nahitwa Gisimeti urenze kwa Rando gatoya. Ureba ambotiyage hari. Reba kuntu nimba mbereka nta modoka nimwe iri mu muhanda. Noneho murebe gutya imodoka ziri mu muhanda. Murebe noneho aburi imvura, my friend, ni ikintu cy'ibyahatari. Muntu utwaye imodoka cyangwa umuntu wese ugenda mu mvura ujye ko kugenda mu mvura bitera impanuka. Gutyo rero izi mpanuka tuzirinde gutya. Imvura iguye, parika ikinyabiziga cyawe ku ruhande, utegereze imvura ihite, ubundi ubone guparukura, ubone gukomeza ingendo zawe. Na Minisiteri irabidushishikariza, na polisi rwose, polisi dushishikariza yuko tugomba kubona ibiza bije tugaparika imodoka ku ruhande tukabona gukomeza ibikorwa byacu. Akandi ko gashyiraho naberekaga mu mujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali uratangaje, urahinduka byahatari. Ni ukuvuga ngo aka kanya haba hari abantu, akandi kanya abantu kababura bitewe n'impinduka yabaye. Murakoze cyane kandi mukomeze kudushyigikira, mukore support. Mugenzi wanjye agiye kubashyiraho ibyiriwe ino i Kigali ndetse no mu ntara.